Duh južnoafričke kulture kroz izložbu pod nazivom Zulu možete vidjeti u galeriji New Moment. Poznati domaći fotograf Milan Josipović u Beograd donosi duh južnoafričke kulture kroz izložbu Zulu, koja je nastala u saradnji sa kompanijom Epson. Epson je svestan da svaki fotograf kada radi svoju fotografiju u tome pristupa sa puno želje, entuzijazma, truda, strpljenja, naravno sve u zavisnosti od toga šta se fotografiše, tako da je zaista ono što oslikava Epson, fotografija odštampana na Epson uređajima realističnost. Rad sa ovim momcima i devojkama u Južnoj Africi, zapravo u Cape Townu, je bilo neverovatno zadovoljstvo. Proveli smo 3 dana zajedno radići na ovim fotografijama. Zbližili se i mislim da se to vidi na fotografijama. Druga stvar koju bih hteo da potenciram takođe kada je ova izložba u pitanju, da nije dovoljno samo oslikati, već morate raditi i na samoj prezentaciji, a kad to kažem mislim pre svega na kvalitetan print, gde je recimo Epson neprikosnoven, takođe uramljivanje i sama postavka da bi to izgledalo na vrhunskom nivou. Izložba je postavljena u galeriji New Moment, a posetioci će u njoj uživati do kraja ovog meseca.